Nguhaye ikaze kuri ATV isango ry'amakuru, ibiganiro n'ibyegeranyo ku buhinzi n'ubworozi, imirire n'ibidukikije. Iyi ni ya gahunda y'icyegeranyo aho tubakusanyiriza amakuru y'ibanze atanga ishusho ku buhinzi cyangwa ubworozi runaka. Uyu munsi twabakusanyirije byinshi ku buhinzi bw'indabo. Nuntiza amatwi uraza kumenya uburyo indabo zihingwa ndetse n'ukuntu ari imari y'agatangaza yirahirwa n'abayobotse ubuhinzi bwazo. Wari uzi ko mu gihe abandi bacuruzi bataka igihombo kubera ingaruka za COVID, abahinzi b'indabo n'abacuruzi bazo babyinira ku rukoma? Uraza kumenya ko 90% by'indabo zoherezwa hanze zerekeza mu gihugu cy'Ubuholandi. Njye ugiye kukugezaho ibi byose nitwa Jado Ndayisaba. Hambere aha mu Rwanda guhinga indabo byasaga n'ibitakumvikana mu matwi ya benshi. Ibi kandi ku rundi ruhande byasaga n'ibyumvikana kuko abahinzi b'icyo gihe bahingaga kugira ngo babone ibiribwa. Ibi byatumye ubuhinzi bw'indabo butitabirwa cyane. Ariko magingo aya aho ubuhinzi bwarenze ibyo guhinga ngo haboneke ibiribwa, ahubwo bugakorwa hagamije amafaranga, ubu n'indabo zirahingwa wenda ku buso butangana n'ubwo ibindi bihingwa bihingwa. Ubuhinzi bw'indabo ni bumwe mu bwinjiza amafaranga atubutse kuko indabo ari kimwe mu byoherezwa mu mahanga kandi bikazana amadovize afatika. Ariko se mu by'ukuri indabo zihingwa gute? Zihingwa mu buhe buryo? Umuhinzi wese yifuza gutegura ubuhumbikiro bw'indabo agomba kwita kuri ibi bikurikira kugira ngo abone imbuto nziza zo gutera mu murima we. Indabo dufite mu Rwanda inyinshi haterwa ibijumba byazo cyangwa ibishibu byazo. Urugero ni nk'indabo za carnation, aho ushobora gukoresha udushibu utunyujije mu buhumbikiro. Icyo gihe ukoresha umutabo wa santimetero 1.5 z'ubugari kuri metero 5 z'uburebure, ukaba ufite ubuhinge nibura bwa santimetero 25 z'ubutumburuke, ufumbiye kandi uhitisha amazi atari ubutaka bw'ibumba. Udushibu twa carnation duterwa muri uwo mutabo tuba dufite nibura hagati ya santimetero 5 ndetse na santimetero 10 z'uburebure, zigaterwa kuri santimetero 45 hagati y'umurongo n'undi na santimetero 15 hagati y'agashibu n'akandi. Gutera utanyujije mu buhumbikiro nabyo birakorwa mu ndabo dufite hano mu Rwanda, aho ushobora gutera ukoresheje ibijumba cyangwa ibishibu. Ibi bikaba bikorwa ku ndabo zikurikira: indabo zihingwa hakoreshejwe ibishibu ni izo mu bwoko bwa tuberose, asters ndetse na carnation. Naho mu gihe indabo zihingwa hakoreshejwe ibijumba ari zo mu bwoko bwa white arum, gladiolus, heliconia, agapanthus, astromeria, estonia ndetse na ornas. Ariko kandi hari n'indabo zihingwa hakoreshejwe imbuto, gusa izi ntago zikunze kuboneka mu Rwanda. Muri izo harimo indabo zo mu bwoko bwa delphinium. Mbere yo guhinga indabo mu buryo bwa kijyambere habanza gutegurwa umurima ugahingwa neza ku buryo nibura isuka igera mu bujyakuzimu bwa santimetero 45, hagahingwa neza ku buryo nta bwiri rusigara mu murima. Aha bijya binashoboka ko bakoresha imashini zihinga. Umutabo uhingwaho indabo ni uwa metero 1 z'ubugari. Hagati y'umutabo n'uwundi hagomba kuba harimo santimetero 50. Hagati y'ururabo n'urundi ugomba gusiga hagati ya santimetero 20 ndetse na santimetero 30 bitewe n'ubwoko bw'indabo. Hagati y'umurongo n'uwundi ugomba gusigamo santimetero 45. Mu mirimo y'ibanze ikorerwa ubuhinzi bw'indabo ni ukubagara, bikorwa hashize ukwezi uteye ndetse n'igihe cyose ubonye urwiri mu murima wawe. Kuvomerera bikorwa nibura inshuro 3 mu cyumweru. Naho kwicira indabo ni mu gihe hagaragara ko hari ibisambo cyangwa se ibibabi byinshi. Mu gufumbira indabo bakoresha ifumbire y'imborera ikoreshwa mu gutera indabo ingana na toni 2.5 kuri hegitari imwe, naho ifumbire y'imvaruganda ikoreshwa ibiri hagati y'ibiro 250 kugeza ku biro 450. Iyo fumbire mvaruganda iba ari NP ku 888 ndetse na 14 10 14. Bakoresha kandi magnesium sulfate, calcium, ammonium nitrate, MOP. Ifumbire ishobora gukoresha ugitera cyangwa igakoreshwa iruhande rw'ururabo mu gihe ururabo rutangiye gupfundika. Hari benshi bayobotse ubuhinzi bw'indabo ubu bavuga ko bwabateje imbere ku buryo bushimishije. Uwitwa Nyirakariro mu karere ka Musanze avuga ko yatangiye guhinga indabo agira ngo yubahirize gahunda y'abayobozi nka bagenzi be bafite imirima y'igishanga mu murenge wa Muhoza. Ngo akibitangira ngo yumvaga ntacyo bizamumarira, ngo na cyane ko hari abagiye banga kuzihinga kuko bumvaga nta musaruro zatanga, ngo bakanamuseka nk'aho ari gukora ubusa, ariko akaza kubona umusaruro wazo nyuma. Avuga ko nyuma yaje kubigira umwuga ndetse akanashishikara ku buryo indabo ngo zageze aho zimwinjiriza asaga 150 ku kwezi. Uyu mubyeyi uvuga ko afite isoko ry'indabo muri Amerika no mu Rwanda atangaza ko mu gihe yamaze gukemura ibikenerwa mu muryango we ngo yiteganyiriza amafaranga angana 150 buri kwezi
kubera indabyo z'amaroma ahinga akanayohereza no hanze. Mu imurikabikorwa ry'iminsi 3 ry'abahinzi b'indabo, imbuto ndetse n'imboga ryateguwe n'urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF kuva kwa 25 kugeza kwa 27 Ugushyingo 2015, abahingaga indabo icyo gihe bavuze ko ari akazi nk'akandi. Uwitwa Afashimana Justin, umuhinzi w'indabo mu karere ka Rubavu, yavuze ko we n'umugore we ngo ari nta kandi kazi bakoraga, ngo kandi kubera indabo bari babayeho neza. Yakomeje avuga ko yatangiriye kuri hegitari imwe, ariko icyo gihe yinjizaga 400 ku kwezi, kandi indabo zari zimaze kumwubakira inzu ya miliyoni 8, ndetse yari amaze no kwigurira isambu ingana na miliyoni 15, byose abikesha indabo. Muri 2017 umushinga w'Abayapani Bloom Hills Rwanda wabwiye RBA ko mu gihe cy'imyaka 2 bisi kigerageza mu guhinga indabo mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze, bavuga ko wari umaze kugera ku musaruro ushimishije, ngo ko buri cyumweru woherezaga toni y'indabo mu bihugu by'Uburayi. Bitewe n'uko indabo zikenerwa cyane haba mu birori bitandukanye, ibi bituma n'isoko ryazo rihoraho, bityo abazihinga n'abazicuruza bagahorana inyungu. Ibi binagaragarira no mu kuba abandi bacuruzi b'ibicuruzwa bitandukanye bataka igihombo batewe n'ingaruka za Covid, mu gihe abacuruzi b'indabo bo bavuga ko itigeze yitambika inyungu zabo. Muganga Joseph uyobora Bright Harvest ikora ubuhinzi n'ubucuruzi bw'indabo yabwiye igihe.com ko muri uyu mwaka babonye inyungu kurusha mu myaka 2 ishize. Naho Kwitonda Ephraim ukorera ikigo cya Bella Flowers nawe ahamya ko uyu mwaka wabaye mwiza ku bacuruzi b'indabo ndetse no muri sosiyete yabo by'umwihariko, uko bo banongereye ubuso bw'aho bazihinga bakava kuri hegitari 20 mu mwaka wa 2020 bakagera kuri hegitari 45 muri uyu mwaka wa 2021. Ubuhinzi bw'indabo ni kimwe mu bishobora kuzajya byinjiriza u Rwanda akayabo nyuma y'icyayi, ikawa, imbuto ndetse n'imboga. Imibare y'umwaka ushize w'ingengo y'imari warangiye muri Kamena uyu mwaka ivuga ko indabo zinjije hafi miliyari 8 yaturutse ku biro byazo bingana miliyoni 1,193 ndetse n'ibiro 834 by'indabo zacurujwe ku isoko mpuzamahanga. Imibare ya NAEB yo igaragaza ko nibura 90% by'indabo zo mu Rwanda zoherezwa hanze zijya mu gihugu cy'Ubuholandi, izindi zikajya mu Bufaransa, Ubudage ndetse n'Ubuyapani. Raporo y'ubucuruzi bw'indabo ku isi Global Cat Flowers Market Report y'umwaka wa 2021 igaragaza ko muri 2019 indabo zinjije miliyoni 42 z'amadolari y'Abanyamerika, ndetse igateganya ko mu mwaka wa 2024 zizinjiza miliyari 57 z'amadolari y'Abanyamerika. Ubuholandi ngo nicyo gihugu cya mbere ku isi cyohereza indabo nyinshi hanze, kigakurikirwa na Colombia, Equateur, Kenya ndetse na Ethiopia. Abahanga mu by'amagara y'abantu n'imibarire yabo bavuga ko indabo zifasha abantu kugubwa neza. Bongeraho kandi ko iyo umuntu afite stress ashobora kwicara mu ndabo zikamufasha kuruhuka ndetse no gukira umunabi. Ikindi kandi ngo nuko indabo zifasha abantu kureba kure, burya ngo zifasha no kuyungurura umwuka duhumeka. Ibi byose ariko biza bisanga ikintu gikomeye cy'ingenzi cy'uko indabo zishobora gukura umuntu runaka mu bukene bukabije zikamukungahaza mu gihe yayobotse ubuhinzi bwazo. Reka ngushimire kuko babanye nanjye, sinshidikanya kusigaranya ishusho fatizo ku ndabo n'ibyiza byazo, cyane cyane mu buryo bw'amafaranga. Njyaho kusanyirije ibintu nabikugezaho, nitwa Jado Ndayisaba.